Ćao svima, danas ću vam pokazati kako instalirati parkour mod u GTA San Andreas. Pošto znam sigurno da ako vas je zanimalo da ste gledali od svakog youtubera, ali vam nije htjelo raditi. Danas ću vam pokazati kako možete to uraditi i da vam radi parkour. Idete na ovaj link što ću vam dati u descriptionu. Idite odmah start download. Skinite ga. Idite na Google i kucajte imgtool 2.0. Idite u prvo što vam izađe i idite na ovo download. I kad vam se skine, čekajte ovo samo da izbrišem, ne treba. Kad vam se skine, idite u imgtool i idite odmah imgtool exe, otvorite, idite run, otvorite ga. Kad vam se otvori, ekstraktujte parkour mod na desktop. Tako. Uđite u to i imate ove gluposti. Vama ne treba ništa od ovoga, nego ovo IFP. Tu izbacite na desktop. A možete naravno pomoću Clia 3 da instalirate. Samo uđete ovdje i pročitate što vam piše i tako instalirate. Uđete u imgtool, idete file, open ctrl plus l, open, i idete na vaš GTA folder. Ovako, idete u file, open. Da, kao što sam rekao, nađete vaš folder, idete u moj računar i nađete gdje vam se nalazi GTA San Andreas i idete u models i otvorite GTA 3. Otvori. Čekajte da vam se otvori. Kad vam se otvori, idete commands i idete add. Na desktop idete i ovo što ste izbacili odavde, što ste izbacili iz FP, samo ide tu, ide otvori. Ja to neću raditi jer sam već uradio, evo gledajte, evo vidite. I kad vam se učita, tako će vam biti. I to je dobro, onda izađite iz GTA, iz toga, uđite u GTA, u vaš GTA, imam GTA Karma, znači imate sigurno Karma, San Andreas, mogu, nema veze, samo da bude GTA San Andreas, a možda bude i Srbija i Karma, i Snow i San Andreas i možda bude što hoće. Sad, gledajte, da bude provjereno, da se mi kaže, ja lažeš, sad idete start game, ja ću idete load game, čekajte da smanjim zvuk sam. Tako, idete start game, ja ću idete load game. Završio sam sve misije, bravo za mene. Ja to tako radim kad mi je dosadno, kad snimam nešto pa mi je dosadno, ja se tako preveljim i sad. Evo kad se očitalo. Ovo nije za taj mod, samo da vam kažem odmah. Usa, fuck. Brate, šta je ovo? Ajde, šta je ti CJ, ne, ti se. Ajde da vi šta je kurac u ruku. Izvinite, jeste ovo, šta ću vidite. Bebe. Koji je? Evo ga sastav. Kad pritisnete 1, vidite šta ću raditi. Samo da uzmem ovdje pritiskem. Tako, kad pritisnete 1, on će ovo raditi. 2 je za duplo. 3 je za ovo. 4, 5, 6. Naravno uradite gore iznad ovih slova pa to radite. I vi to sve isporobavate, imate i na Y, imate i na M,
Vidite? I to je to. I to je to, ljudi. Šta? To je to, ljudi, ne zaboravite da lajkate, šerite, subscribe-ujete. I tako dalje. Ne zaboravite da šerite, lajkate i subscribe-ujete. Ja vas pozdravljam. Ćao. Gdje se sad stopira, fuck.